Omwaka gwa 1958 omubuurizi w'engyero mujungu Dr. John Sharp akasharamu yatandikaho irwariro ririkumanywa nka Church of Uganda Kisizi Hospital n'ekigendererwa ky'okuhindura omwanya ogu okuruga aha kwita abakazi gukahinduka ogw'okubatambira. Michael Musiime chairman w'egombora ya Nyarushanje nagira ngu gavumenti neesha nk'eyanagiriire omurimo gw'okurinda eby'obuhangwa nk'omwanya ogu ogw'ibanga Kisizi. Gavumenti ahabw'okuba hariho systems ezimwe za gavumenti ezitiine hanu omu Gomborora. Mbwenu nintera omuranga ba environment officer twine n'abari aha district barebeke ngu biija barinda eby'obuhangwa okuhinga enshozi okuhinga ebisharara ebyo byona babyiyeho then amaizi nk'omwanya gw'ibanga gugume guri omwanya murungi guri protected. Nagira ngu abantu bingi bakaba nibazaho okureeba oku omwanya ogu gukozirwe konka hati gukahinduka ahabwa abantu kushiisha eby'obuhangwa. Hariho ebintu birungi by'okuba nibireebwaho kwihaho hati kare kutwabetuzayo oshanga amaizi gari mingi giine omusindo ohikayo oshanga nk'enjura ekyemereho oshanga enjura neegwa buri hamwe hoona enjura eba neegwa neekuteera ahabwa amaizi gakaba gari mingi konka hiija hazamu environmental degradation ninga kushiisha eby'obuhangwa hati amaizi ebisharara byona kuruga Bukinda agamizi nigatandikira Bukinda giija garaba Muhanga giija omu kisharara kuraba Mparo kuraba Kitanga kuraba Kashambya giija garagara. Nagira ngu enjura kweru kugwa amaizi gaba mengi kandi omwanya ogu nigwoma munonga omu bwire bw'ekyanda. Kisizi Hospital ekahinga emiti ya karutusi. Emiti ya karutusi terikwikiriza undergrowth kandi terikwikiriza ebindi biti kumeramu. Mbwenu obwire twarize mu site kugira ngu abantu bamwe barambule ngabe ninshaba nga Kisizi Hospital eri kureberera ogu mwanya emiti ya karutusi igihemu erekemu ekitokubasa kweta natural vegetation. Michael Musiime nagira ngu okusiisikara kw'ibanga nikuferereza egombora yoona entunguuka. Abantu abari kwija nibija n'esente hati ukashangire muno mu Nyarushanje ntongera kwombekamu amahoteli marungi ushanga tunemu 5-star hotels zo kwija abantu abarambuza bari kwija bakararamu ushanga harimu seminars n'irwariro naryo rwimizo muri rutunguka rikora buko irwariro connected n'amagwaro go mu UK abakore katandika ba UK. Amanya Mosaic omuhwezi w'orukureberera omwanya ogu nagira ngu nibesiimisa ebyafaayo by'omwanya ogu. Muri kuhurira obunyakare omwanya ogu kaba guri omwanya ogwabire guri ogw'omwirima munonga konka omugeri izooba turashemererwa munonga twashanga muno omwanya gw'omushana. Ndi kugezaho kumanyisa ki ekindi kugezaho kumanyisa ogu n'omwanya gubayobanaga mabishya bayoba batwire kandi obwa hatiya ahi twizire no kushaba tukabahereza amasiko kugira ngo batakijagaruka kukora ekintu ekyo. Nagira ngu nibatayayisa n'endaga mahanga okwija kureeba omwanya ogu kandi abantu abarikutayayira omwanya ogu nibashashura akasente kakye akarikubayamba omu kurinda omwanya ogu. Batuhereza obuhwezi kori kwija wataho omutuwazi mu center tushaba kugira ngo shashura akasente kakye aza akasente kakyako kori kuba ori omuntu mukuru ashashura 50 kandi omwana w'ishomero ashashura 30 aze sente ezo ziragyera kimwe omuguri Samaritan Fund kuyamba abantu abari kubi na munonga abakazi benda okumuri kurira ngo ekyanga eki hakaba ni haferamu abishi ababire babo batwire bakaba babareta kubafubira konkobwa hatiya n'ikiriro tihanikiro. Bingano nyete olukura eby'oburambuzi aha bwa district ya Rukungiri nagira ngu nka district eriyo neekoresa amaani okutungura eby'oburambuzi aha kuba eine emyanya mingi eriyo neereeta entaasya hamwe n'emirimo. Nka district ntufuna emishoro ninga itweta local revenue myanya egyemwe itu developingire ekindi abantu bitu nibafuna emirimo namwe n'okuza myanya egyo tukabura kushanga abantu bakukora. Eby'oburambuzi ni kimwe ha bintu ebirikureetera ihanga entaasya kandi abahangu nibahabura ngu habeho omwete ahari buri omwe okurinda eby'obuhangwa bw'ensi okwinegyeza eby'oburambuzi omu byanga bitari bimwe na bimwe. Gashakwa Smart Robert Mugabe omuri Rukungiri aha bwa Tayari West.